إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Večerva ke продолжиме со биографијата на посланикот салаллаху алейхи васелам, таму каде што застанавме прошлиот дерс, а тоа беше Ел-Ми'раџ, кога посланикот салаллаху алейхи васелам со дозвола на Аллах субхана ва та'ала со Джибрил алейхи салату васелам се воздигна на небо. После овие две случки, значи Ел-Исра и Ел-Ми'раџ, после овие две огромни случки, две случки што се аргумент, јасен аргумент за вистиноста на нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам, кога се врати во Мека, беше посланикот салаллаху алейхи васелам тажен. Не беше тажен поради тоа што му се случи, напротив, тој беше радосен, се тоа беше чест за него и доказ за неговото повикување, но беше тажен поради тоа што луѓето има да го негираат, зашто тој ги знаеше, го познаваше неговиот народ, ги знаеше своите луѓе, и така му беше јасно дека мушриците што повеќе, значи, ќе почнат да се исмеуваат и да не веруваат и да негираат. Така, кога посланикот салаллаху алейхи васелам беше вратен во Мека, го сретна неговиот чичко Абу Џахел, што е Фираун од овај уммет, ла'анаху Аллах, и Абу Џахел го праша посланикот салаллаху алейхи васелам дали се случило нешто, дали е десено нешто. Посланикот салаллаху алейхи васелам рече да. Тогаш кога го праша тој што е тоа, посланикот салаллаху алейхи васелам одговори дека тој допатувал до Месџидул Акса и се вратил назад. Тогаш Абу Џахел му рече, ти допатува тамо, а тоа патување значи месец време само еден пат и месец време враќање назад, а ти во истата вечер си појден и вратен. Тој рече, посланикот салаллаху алейхи ва саллем рече да. Абу Џахел, овај мушрик, од неговата расипаност, не сакаше тој во тој момент самиот директно да го негират посланикот салаллаху алейхи ва саллем, туку тој мислеше дека е ова време, ова е моментот, значи прилика огромна, што тие мушриците ќе можат да го уништат посланикот салаллаху алейхи ва саллем еднаш за секогаш. Така ги повика меканците на збирка и кога сите беа присутни, тогаш Абу Џахел ла'анаху Аллах му се обрати на посланикот салаллаху алейхи ва саллем и го праша што се случило. Значи да го извести она што го извести него пред кратко време. Така посланикот салаллаху алейхи ва саллем со полна уста
im kažuvаше ona što mu se desilo deka dopatuval za jedna večer do Bejtul Maqdis i se vratil nazad vo Meka. Togaž mekancite, mušricite, počna da se ismeuvat, počna da se udira su nivnite race na glavite, kako začuduvanje, kako znak na začuduvanje, od ona što go kažuvat Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ti znaja deka naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nikogaž vo njegovio život ne bil vo Bejtul Maqdis, taka što imaše neko od mušricite poradi trgovija, ima tamo znači ideno i ima znači posjetuvano Bejtul Maqdis i znaja znači kako je izgledot i drugi rabote, i go praša poslaniko sallallahu alaihi wasallam, znači bara od nego da im je opišit Bejtul Maqdis. I taka Allah subhanahu wa ta'ala mu go donese Bejtul Maqdis na poslaniku sallallahu alaihi wasallam pred njegovite oči, zato i da go gledat Bejtul Maqdis pred sebe i da im go opišuvat, znači na mušricite onaka kako što je vo stvarnost, kako što je vo realnost. I ovdje ova rabota, znači, ne je ni malce teška za gospodarot i stvoritelot na svetovita, to je Allah subhanahu wa ta'ala. Neko može da se prašat kako može to da vidit, od kade dojde ili ne znam što drugo. Znači, nemu, koga mu se prenesuva nekoj kanali na televizija od zapadna Evropa, od Amerika, od ne zna kade, a to je vo njegovata kuća vo Makedonija, nema nikakov problem, znači, da veruva, znači, to prenesuvanje, deka tamo se slučuvat, i to go pravi, znači, stvorenije, znači, go prenesuvat, stvorenije, so interneti, so televiziji i taka na tamo, a što je to za Allah subhanahu wa ta'ala, što go imat stvoreno čovekot, što mu go imat na čovekot to znanje dadeno. Znači, ova rabota ne ni malce teška za Allah subhanahu wa ta'ala. I mi verujeme cvrsto deka ova mu je kažano na poslaniku sallallahu alaihi wasallam kako nas ne izvesti naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. I posle toa, znači, mušricite, tije šumbea nivnite srca zapečateni so neverstvo, prodolžija vo nivno to neverstvo i isto nekoj presno vlezeni vo islamot, što ne beše veruvanje to zakoreneto vo nivno to srce, odpadna od verata, znači irteddu, znači riddetu anil islam, znači ispadna od verata. No oni je vistinskite vernici, kako Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an i drugite sahaba, na niv im se zajak na nivno to veruvanje, im se zajak na nivni od iman. Ova je, znači, kraj od svega na El Isra wal Mi'raj. Drugi slučki vo mekansko to vreme, pred hidžreto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a tije slučki se vo 12. godina posle objavata datirane. A to je brakovite od poslaniku sallallahu alaihi wasallam so Aisha radijallahu anha i Sauda radijallahu anha. Znači, vo 12. godina posle objavata se oženi naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam so Aisha radijallahu anha i Sauda bin Zam'a radijallahu anha, so ovije dve, znači, zvoredni ženi, česni ženi, se ženi naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam, a to beše vo 12. godina, znači posle smrta 2 godini od Hatidža radijallahu anha. I to se sluči koga Khawla bin Hakim
dojde kaj poslaniku sallallahu alaihi wasallam i go praša, ja Rasulallah, a ne sakaš li da se ženiš? Togaš poslaniku sallallahu alaihi wasallam praša, a koja je taja? Togaš reče Haula, ako sakaš devica, togaš je taja Aisha radijallahu anha. A ako sakaš, znači, što bila mažena, znači vdovica, togaž je taja Sauda radijallahu anha. Taka togaž, poslanik od sallallahu alaihi wasallam mu dozvoli na Haula i taja otide kaj Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an, tatko to na Aisha radijallahu anha, i go izvesti za toa, isto take zama'a tatko to na Sauda, i posle take se dojde, znači, do kraja na tije dva brakovi, znači brak od Aisha radijallahu anha i brak od Sauda vo 12. godina posle objavata, znači 1 godina pred emigracijata, pred hijretot od poslanika sallallahu alaihi wasallam za Medina. I se prenesuvat v Buhari, znači v Buhari Muslim, vo vrska so brako so Aisha radijallahu anha, deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam vida Aisha radijallahu anha vo son. Znači mu se noseše i beše pokrijena i mu se kažuvaše na poslaniko sallallahu alaihi wasallam, ova je tvoja ta sopruga, i togaš koga odsokrivaše poslaniko sallallahu alaihi wasallam, taja beše Aisha radijallahu anha, i poslaniku sallallahu alaihi wasallam veleše, ako ove od Allah subhanahu wa ta'ala, togaš imat da bidit, imat da se storit. Znači, brak od Aisha radijallahu anha je, znači, objava. Zašti sonovite od pejkamberite se objava. A poslaniku sallallahu alaihi wasallam vide Aisha radijallahu anha vo son vide deka taja ke bidi njegova sopruga. I vovi raboti, znači deka Aisha radijallahu anha je sopruga na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, imat golemi mudrosti, i Aisha radijallahu anha je taja što prenese jedan od najveće prenesuvačite hadisi od mažite i ženite je Aisha radijallahu anha. Naročito oni je hadisi što se slučile, znači, vo domovite na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, vo privatnosta na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, što, znači, sahaba nema dopir do tije raboti, togaž nigi prenese nas Aisha radijallahu anha site tije važni hadisi za kako da zna muslimanite da go sledat nivni od poslanik sallallahu alaihi wasallam i vo najprivatnite raboti i najintimnite raboti. I kako što veli Ibn Hajar el-Asqalani rahimahullah, deka Aisha radijallahu anha je najznajeniji čovjek među sahaba. Znači, vo redovite na sahaba. Da li se tije vo maškite i ženskite, najznajen čovjek je Aisha radijallahu anha. I ova je čest za naša ta majka Aisha radijallahu anha. Zašto? Soprugite na poslaniku sallallahu alaihi wasallam se majki na vernicite. Zato se narekuvat ummul mu'minin. Znači Aisha radijallahu anha ummul mu'minin. Isto Sauda radijallahu anha ummul mu'minin. Znači majkite na vernicite. Posle, znači Isra wal Miraj i brakovite su Aisha i Sauda radijallahu anhuma,
Другата важна случка, што ја спомнуваат имаме Захаби рахимахуллах во Сијар Алам Нубала, е тоа што посланикот салаллаху алейхи васелам почна што пожестоко и што повеќе да ја понудуваат и значи, да ги повикуваат племињата на надвор што се од Мека во исламот. А тоа се случуваше во времето на хаџот. Значи, кога беше времето на хаџот и кога иде, значи, тие хаџи што праве хаџ по прописот на Курејш, значи не како хаџ ние муслиманите денеска што правиме, не, туку како прописот на Курејш, кога иде тие во тоа време посетуваат, значи, Кааба и Мека, тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам користеше таја прилика за да ги повикува тие луѓе во исламот. И така, значи, одеше кај племињата, одеше кај лидерите, кај водичите на тие племиња и им велеше дали има некој што ќе ме води мене кај неговиот народ, за да ги пренесам зборовите на мојот господар, се Курејш, мојот народ, ми забрани да ги пренесувам зборовите на мојот господар. И повеќето луѓе одбива, не прифача, зашто тие велеа дека тој го расцепи неговиот народ, значи ги расцепи меканците меѓу себе, па тој нас ќе не подобрит, така што го одбива посланикот салаллаху алейхи ве селем и го одбива значи неговото повикување во исламот. Зошто тие рекоа дека посланикот салаллаху алейхи ве селем ги расцепил, значи, меканците, и тоа е вистина, како што е дојдено во хадис, дека Мухаммед фаррака бейна нас, значи Мухаммед ги раздели луѓето, значи ги раздели меѓу муахид, меѓу монотеист и мушрик, многобожнец, и ги расцепи меѓу ахлу сунна и ахлул бид'a. Значи ги расцепи луѓето на суннетот и луѓето на бидатот. Ги расцепи ахлул худа, луѓето на упатството, и ахлул далала, и луѓето на заблудата. Значи исламов разделуваат меѓу вистина и невистина, меѓу упатство и заблуда, меѓу монотеизам и ширк, политеизам. Значи, ние не сме овде во осигурање, значи, советувачи од осигурање, што на секого му даваме право и на секого му го правиме рамно. Не, значи, ова работа е сериозна, се работи, значи, за ел дженна ван нар, се работи за рајот или за пеколот. Значи, овде немат правење кефови, немат правење, значи, шала тука и, значи, губење на време, туку работата е сериозна и работата е, значи, секој момент човекот да го искористит за она што ќе му користит на судниот ден. Исто посланикот салаллаху алейхи ве селем се одлучи да одит во градот Таиф. Таиф е околу 75 километри од Мека. Се одлучи посланикот салаллаху алейхи ве селем да одит до тој близок град до Мека, кај племето Thaqif. Значи, ова беше големо племе во Таиф, и посланикот салаллаху алейхи ве селем се одлучи да одит кај нив, да ги повикуваат и да ги понудува, значи, да влезат во ислам. И во вистина тоа е за нив спас. Во вистина тоа е за нив спас. Но истото, тие
vodiči na toa pleme, Thaqif, go odbija poslanikot sallallahu alaihi wasallam i vo nikoj slučaj ne saka da prifatat povikovanje to od poslanikot sallallahu alaihi wasallam, no ne samo toa što ne prifatija, tuku i na kraj go gađa poslanikot sallallahu alaihi wasallam so kamenja i taka mugi raskarvarija i negovite noza. I koga poslanikot sallallahu alaihi wasallam izleze od toj grad, go napuši toj grad, mu dojde Džibril alaihi salatu wassalam i mu reče: ja Muhammed, vidi, znači na ridot, tamo je melačeto na planinjeto, naredi mu za ovije dva ridovi, Allah znači da gi zatvori nad ovije luge, što ti napravija tebe ova što ti go napravija, samo ti naredi mu, to je čekat, znači naredbata tvoja, no poslanikot sallallahu alaihi wasallam reče: ne, jas poveće se nadevam da Allah subhanahu wa ta'ala da izvadit od generacije što kidat pokasno, da izvadi znači pravedni, pravoupateni, vernici, bogobojazlivi luđe. I taka poslanikot sallallahu alaihi wasallam se vrati vo Meka. Isto taka, oni je što ide vo Meka, pred da dojdat vo Meka, beja već je predupredeni od nivnite narodi. Znači, koga nekoj od Jemen sakaše da odid vo Meka, ušte vo Jemen go predupreduva od Muhammed sallallahu alaihi wasallam i mu velea: pazi se od toa kurejšijsko dete. Znači, go narekuva poslanik sallallahu alaihi wasallam gulam Kurejš. Gulam, znači gulam je dete. Gulam Kurejš, znači kurejšijsko, od toa pleme, znači kurejšijsko dete. Znači, pazi se od nego, bidi predupreden, čuvaj se, znači da ne vleziš ti, da ne padneš vo negovite spletki. Znači, ušte pred da dojde do Meka, beše veke, znači predupreden. Nekoj drugi pleminja, koga poslanikot sallallahu alaihi wasallam i nudeše i gi povikuvaše da vlezat vo islam, go prašuva poslanikot sallallahu alaihi wasallam: no što je togaš koga ti, znači verata što si dojden s oneja, ke stane jasna i ti ke pobediš i znači ke se raširi taja vera, što je togaš koga ke umriš ti, da li nije ke te zamenime tebe, nije ke te nasledime tebe? Poslanikot sallallahu alaihi wasallam im odgovaraše: al amru ila Allah jeda'uhu hajthu ješa. Ova rabota, što vi mene me prašuvate, za da budete moji naslednici, ova rabota ke Allah subhanahu wa ta'ala, to je ostava tamo kada to je sakat. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ostavat ova rabota, znači go pravi naslednik i taka na tamo, onega kogo to je sakat. Znači, jas ne odlučuvam za ova rabota. I ova dokažuvate ka poslanikot sallallahu alaihi wasallam je rob na Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik. Znači, to je njegova zadaća da prenesuvat ona što mu se objavuvat on njegovi od gospodar i da predupreduvat i ništo poveće. A ne znači od sebe si raboče da izmisluvat. I ova dokažuva znači vistinosta, iskrenosta njegova. Znači, ako beše nekoj što sam je izmislil nekoja vera, togaž toj ke gleda, znači toj votekod na njegovi od život da pominit, da izživit jedan dobar život i posle njegovata smrt neka se slučit što je da se slučit i togaž ke prihvati, znači sekoja vrstna ponuda. No ova rabota, znači kako što reče poslanik el amru ila Allah, ova rabota ka Allah subhanahu wa ta'ala. I koga vidovat je takov odgovor na naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, toga znači odbiva i ne prihvaća da go prihvatat
нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем и неговото повикување, значи за да влезат во ислам. Но сета ова работа, сите овие случки, Аллах субханаху ва та'ала ова доброто на исламот, доброто на упатството, доброто на иманот, на верувањето, го сакаше за еден друг народ. Тоа беше добро зачувано за еден друг народ, а тој народ беше, значи, Ансар мин Медина, значи ансарите од Медина, како племето Хазрадж, Аус и другите племена, значи медински. Во 11-та година после објавата, значи една година после смртта на Ебу Талиб и Хатиджа радијаллаху анха, тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селем одеше во Мина, значи Мина е едно место во Мека, околу 15 минути до 20 оддалечено од Мека, и таму исто и ден денес како го одат хаджите, значи седат неколку одредени дена, седат во Мина. Тука посланикот салаллаху алейхи ва селем одеше и ги посетуваше, значи, племињата за да ги повикуваат во ислам. И така се случи да посланикот салаллаху алейхи ва селем се најде со една група од племето Хазрадж од Медина. Тие беа 6 луѓе, 6 мажи, значи, од племето Хазрадж, и посланикот салаллаху алейхи ва селем седеше со нив, ги повикуваше во исламот, им кажуваше за исламот, им читаше нешто од Куранот, еден дел од Куранот им читаше, им рецитираше, за да слушна, значи, говорот на Аллах субханаху ва та'ала, зашто Куранот е говор на Аллах субханаху ва та'ала. Аллах субханаху ва та'ала имат говорено со тој, со Куранот. И Куранот не е сфорен. Се ако речиме дека Куранот е сфорен, тогаш велиме автоматски дека тоа својство на Аллах субханаху ва та'ала, зборувањето, дека тоа е сфорено. А Аллах субханаху ва та'ала е чисто това работа. И, значи, им дозволуваше да слушнат еден дел од говорот на нивниот господар, и нарочито кога тие се арапи, го познаваат арапскиот јазик, познаваат, значи, поезија, познаваат и други работи, кога ќе слушнат, значи, говорот на Аллах субханаху ва та'ала, значи ќе видат и ќе сватат дека ова не е од човек, ова не извира, значи, од еден човек, не извират од створение, доку е ова од створителот Аллах субханаху ва та'ала. Хазрадж, ова племе мединско, едно од големите племиња медински, Хазрадж, тие има во Медина луѓе на книгата, значи Ахлул Китаб, а луѓе на книгата се евреите и христијаните. Евреите беа дојдени во Медина, зашто тие знаеа од нивната книга дека последниот посланик има да се појавит во полуарапскиот остров и во еден град што е меѓу две лавински полиња и рамен град со палми. И со овие карактеристики се два градови во Саудиска Арабија, денешна Саудиска Арабија, се два градови со овие карактеристики, а тоа е Медина и исто градот Хајбер. Евреите, еден дел од евреите останаа во Медина, другиот дел замина во Хајбер со надеж, со очекување да една евреинска жена да го роди тој, значи, тој пекамбер,
no tije planirat, no Allah subhanahu wa ta'ala najdobro planirata. Taka El Hazraj teka ima, znači, odnosi so Jaudite, so Evrejite vo Medina i ima duri i neprijateljstvo i kavgi i borbi su njih, uvek koga se boreja i udiraja Evrejite odgovara i veleja, pravite so nas što ke pravite, no naskoro ke dojde eden poslanik i nije ima sonego da pravime borba protiv vas i togaž znači ki vi dokažime kade je vaše to mesto. El Hazraj, znači slušaše ovije znači informacije, sluša ove informacije od Evrejite i taka znaja, znači ima predznanje za toj poslanik. Koga go slušna povikovanje to na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i koga slušna jedan del od Kuranot, togaž se sobra tije 6 luge među sebe i rekao, ova je toj poslanik što nas celo vreme ni kažuvat Evrejite vo Medina. Taka što nemoj da dozvolime da ne preteča nas Evrejite i tije da go sleda nego pred nas. Taka što tije se odlučija vo isti od sostanok so poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se konvertira vo islam. Taka ovdje se prvite od Medina što go prifatija islamot, prvite El Ansar, a tije se Es'ad ibn Zurara, Auf ibn Afra, Rafi ibn Malik, Utba ibn Amir, Džabir ibn Abdillah, wa Uqba ibn Amir. Ovi je 6 maži se Ansarite od Medina vo 11. godina posle objavata što go prifatija islamot, voracite na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tije go izvestija poslaniku sallallahu alejhi ve sellem deka nivnjo narod, znači El Hazraj i Aus, znači ove dve golemi pleminja medinski, se vo golema kavga i neprijateljstvo i ima dviče borbi prano, kako borbata Harb Bu'ath, ovaj Harb Bu'ath znači donese mnogu šteti za dvete pleminja i umreja, znači vo taja borba važni ključni luge od tije pleminja, vo toj Harb Bu'ath. Taka tije go izvestija poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za nivno to neprijateljstvo i nivnite kavgine do razbiranja i mu rekao deka nije se nadevame da Allah subhanahu wa ta'ala so tebe da gi so edinit naši od narod, da go so edinit naši od narod, znači da gi so edinit medincita. I taka na kraj se sluči, so milosta od Allah subhanahu wa ta'ala, tije srca što beja skameneti, se smekna tije srca i od to neprijateljstvo se napravi ljubov među sebe, među Ansarite i se napravi bratstvo. Znači od neprijatelji stana braća. I tije isto mu kaža na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem deka imat ovije 6 maži da se vrata vo Medina nazad i da go prenesat ona što go slušnale od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da go povikuva nivni od narod vo islam. I taka se sluči i vo idnata godina, znači vo 12. godina, dojdoa vo Medina 12 luge. Togaž vek je beja i od plemeto El Aus i od plemeto El Hazraj. I
ovde se datira svega, znači se zaveruvat al-aqabatul ula, al-aqaba. Al-aqabatul ula, znači prvata aqaba. Aqaba znači se tije mestata kada što je poznato, kada što se gađat šeitanot. Znači vomina, koga odat hađite, znači koga sedat vomina tije denovi, i odat da go gađa šeitanot, znači to što bila vomeka i na hađ, to je znači kada je to el-aqaba, znači kada se gađa, znači šeitanota. Tuka, koga se stretna sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, ovije 12 ljudi, mu dadoa zakletva na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam za slednive raboti. A to beše prva ta rabota, što mu dadoa zakletva, prva rabota, da nemu prava na Allah subhanahu wa ta'ala širk. Prva rabota. Vtora rabota, da ne kradat. Treta rabota, da ne pravat bludstvo. Znači da ne pravat zina. Četvrta rabota, da ne gi ubivat nivnite deca. Znači od straf, da ne može da gi izranat. Peta rabota, da ne izmisluvat lagi. Znači da ne lažat. Lagata je strogo zabraneto v islamot. Šesta rabota, da ne mu se protistavuva na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vo onije dobrite raboti koga im nareduvat. Znači koga poslaniku sallallahu alaihi wa sallam im nareduva nekoja dobra rabota, da tije nemu se protistavuvat, tuku tije naredbi da gi prifatat bez kompromisi i bez kolebanja. Zošto istina poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ne zboruvat o njegovite strasti. Poveće to objav od Allah subhanahu wa ta'ala. Posle ova zakletva od ovih 12 luge i se obratija tijevo Medina, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam go isprati soniv Mus'ab ibn Umair radijallahu an. Znači ovaj sahabi se računi kako prvi od islamski ambasador, kako prvi od islamski, znači pratenik, vojna druga država, vojden drug grad, a to beše znači vo Medina. Go isprati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poradi što Mus'ab ibn Umair beše eden izvoreden poznavač na Kuranot i beše izvoreden recitator. Taka go isprati Mus'ab ibn Umair radijallahu an, da gi uči dlugjeto vo Medina Kuranot i pravilata na Kuranot i pravilata na verata. I taka Mus'ab ibn Umair sedeše vo Medina, no njegovo to sedenje imaše i beričet. Taka što Mus'ab so ansar, što beja, znači, presno vlezeni vo islamot, gi povikuva drugite luge vo Medina vo islam. I taka brojkata na muslimanite sekodnevno se množeše. Sekodnevno, znači, vo Medina se množeše. I jedan den od denovita, koga beja sahaba vo Medina sobrani zajedno, i si rekao među sebe, ušte koliko vreme ke dozvoli me nije da naši od poslanik sallallahu alaihi wa sallam da bidit preteruvan vo planinje to mekanski. Znači da go brka, znači nadvor od Meka. Znači še koliko vreme ke dozvoli me ova ponižuvanja za naš od poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Taka se odlučija El Ansar od Medina da se upatat za Meka i da mu ponuda na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da odi, znači da pravite migracija za Medina
kade što ke možet da ja živit Allahovata vera onaka kako što sakad Allah subhanahu wa ta'ala. I vo taja godina, znači beše vek je 13. godina posle objavata, a to je više el-aqabatu thanija, vtorata aqaba, dojdoa 70 maži i 2 ženi. Od tije 70 maži, 40 maži beja znači vo postari luge, a 30 od tije 70 beja znači mladinci. Dojdoa tije kaj poslaniko sallallahu alaihi wasallam i se sobra so naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam i isto tije mu dadoa zakletva na poslaniku sallallahu alaihi wasallam za ovije sledni točki. A prva ta točka je da slušati poslušni vo vreme na raspoloženije i na neraspoloženije. Znači da bidat poslušni sprema naredbite i da se ostranuvat od zabranite vo vreme na što? Na raspoloženije i vo vreme na neraspoloženije. Isto, vtorata točka što mu dadoa zakletva na poslaniku sallallahu alaihi wasallam je da davat vo imena Allah subhanahu wa ta'ala vo teškoti i vo blagosostojbi. Znači da davat onivno to bogatstvo, da davat to ono što go saka najveće. Koga? Vo teškoti. Znači može bi ima tije nekogaš sami potreba za to, no tije im davat prednost na drugite. A sami sebe si može bi se kaznuvat i tije sami sebe si ima može bi poveće potreba, no poradi nivnata ljubov za Allah subhanahu wa ta'ala im davat prednost za drugite, taka go davat najsakanoto vo teškoti i vo blagosostojba. Se može biti čovek koga je vo blagosostojba, vo spokojnost, može da dadet i nema nikakov problem, no prašanje to je koga je čovek vo teškoti, togaž da li ke dadet. Treta točka, da nareduvat dobroto i da zabranuvat od lošoto. Četvrta točka za što mu dadoa zakletva na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da ja kažuvat vistinata za Allahovata vera, kade i da ne se plašat od ukorot na ukornicita. Znači da ne se plašat od ukorot na ukornicita. Peta rabota, za koga poslaniku sallallahu alaihi wasallam im kažuvaše, koga jaz ke dojdam kaj vas, da me pomagate. Znači da pomagate Allahovata vera. Šesta rabota, da me štitite, da me zaštituvate. Kako što se zaštituvate sebe si svoj, vašite deca i vašite soprugi. Ovi je beja, znači, 6 točki što poslaniku sallallahu alaihi wasallam gibaraše od ansar i tije da mu dada nemu, znači, zakletva. Ova ne dokažuva nas, znači, el-beja, znači, zakletvata i prvata i vtorata, ova ne dokažuva nas deka poslaniku sallallahu alaihi wasallam gi postavuvaše uslovita, a ti uslovi se od Allah subhanahu wa ta'ala, zašto poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne zboruvat od njegovite strasti i od njegovite emocije od sebe si. Znači, koga znajme nije vo pozadina deka poslaniku sallallahu alaihi wasallam imaše golemi teškoti i golemi iskušenje i problemi vo Meka. Ako beše, znači toj samo da sakaše dunjalog i sakaše da se izvlečit od taja teška situacija,
той не ќе бараше овие огромни услови, туку ќе беше престречен што најде еден излез за да исчезнит од Мека и да го имплементират, значи да имплементира неговата визија. Но не, оваа работа не е, значи, целови дуњалочки и цилови дуњалочки, не. Значи работата е поогромна. Се работи за ахира. На крај, кога им ги спомна посланикот салаллаху алейхи ва саллем овие 6 точки, им рече на Ансар: ако вие овие ги спроведите, тогаш вашето право е ел дженна. Значи вас ви стоит, ваше право е ел дженна, рајот. Значи немој да очекувате профит, придобивки на дуњалокот, дуку ако вие овие работи искрено ги правите, тогаш вашиот крај е, значи, ел дженна, ел дженна. И тие 70 мажи и 2 жени сфатија вредноста на исламот, сфатија, значи, реалноста на оваа вера, и тогаш со нетрпение огромно не можеа да исчекаат да му ја дадат заклетвата на посланикот салаллаху алейхи ва селам за овие 6 точки што ги напомна посланикот салаллаху алейхи ва селам. И така тие станаа на ноза и мажите, значи тие 70, му е даваа заклетвата на посланикот салаллаху алейхи ва селам со пружување рака, значи со ракување. А со женскиот пол само усмено. И како што вели Аиша радијаллаху анха, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам не допрел никогаш една рака од една туѓа жена. Значи, на жените им примаше заклетвата усмено, без ракување, зашто ракувањето меѓу машки и женски пол, што не се махрам, е строго забрането и содржуваат огромни негативни појавувања и огромни штети меѓу, значи, муслиманите. Затоа од оваа работа треба жестоко да се чуваме и да се оддалечуваме, зашто тука почнуваат многу лоши работи, што крајот е многу горчлив. После ова, кога му ја дадоа заклетвата на посланикот салаллаху алейхи ва селам, го прашува Ансар посланикот салаллаху алейхи ва селам: ја Расулаллах, кога Аллах тебе ќе те помогнет и верата ќе стане јасна и ќе се расширит, дали ти нас ќе не оставиш, ќе не напуштиш, значи дали ти ќе се вратиш во Медина, во Мека? Посланикот, значи тие не сака, значи, ова чест, ова богатство, присуството на посланикот салаллаху алейхи ва селам во Медина да го изгубат. Затоа ќе го прашува посланикот салаллаху алейхи ва селам: дали ти ќе се вратиш, ќе ја напушиш Медина за да се вратиш Мека? Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам им одговори: ана минкум ва антум минни. Јас сум од вас, а вие сте од мене. И така тогаш се вратија ел Ансар, тие 70 мажи и 2 жени се вратија во Медина и така се отвори патот за емиграција во ел Медина. За Медина, значи се отвори патот и посланикот салаллаху алейхи ва селам им кажуваше на ел мухаџирун, значи тие на емигрантите, зашто имат човек, значи имат луѓе
што емигрираат за дуњалок. Како нашиот пример. Значи, сите наши луѓе се дојдени од нашите краеви во овие држави тука за, значи, тие емигрирале, правеле емиграција за дуњалочки интереси. Но за ова врста на емиграција не е пофалена. Не се пофалуваат во исламот. Туку повеќе човекот се укоруват за оваа врст на емиграција. Врста на емиграција што човекот се пофалуваат и неговите, значи, дела се вмножуваат, е таја емиграција што се правит за Аллах субхана ва та'ала, за да се зачуват Аллаховата вера. Емиграција, значи, од место на неверство во исламско место, во муслиманско место. Значи, емиграција од држави невернички за кај муслиманските држави. И ова врста на емиграција остануваат до судниот ден. До судниот ден. И кога им имаме кажувано на алимите во Медина, нашата состојба во Македонија и дека како живеат муслиманите во Македонија, тогаш одговорот на алимите беше дека таја држава се рачунит муслиманска држава. Се рачунит муслиманска држава. И од друга страна, како е тогаш, значи, емиграцијата шеријатска е од држави на неверство за емиграција во држава на муслиманите на исламот. А како е тогаш кога нашите луѓе имаат направено емиграција, имаат напуштено една муслиманска држава и се имаат упатено кај држави на неверство, кај држави на ширк, на куфр и на држави каде што блудот и зината се правит јавно и на држави каде моралот е под нула, не нула, под нула. И затоа немој да се чудиме тогаш, немој да ни иде чудно и да се разочаруваме на крај, кога ќе гледаме некои работи, како се случуваат во нашите редови, сето тоа е поради седењето во држави на куфр. Поради седењето на државите, значи на неверство, и тогаш човекот може да биде искушан во неговата вера. Значи, затоа ние ако гледаме, ако пазиме многу добро, зошто луѓето се оддалечени од верата и имаат мал интерес за верата, види каде живат. Види каде живат и ќе го знаеш, ќе го најдеш одговорот. Ќе го најдеш одговорот за тоа прашање и после што идат, значи, други лоши појави, сето тоа, значи, сето тоа со седење кај неверниците. А посланикот салаллаху алейхи ва селам велит, муслиманот треба да биде толку далеку од неверниците, за да не го гледат нивното огниште. Значи, замисли во пустина, огништето се гледа, значи, од голема далечина,
A muslimanov, znači, toliko daleko treba da bude od koga? Od nevernicita. A kako je toj, koga tije se nad nego, pod nego, levo od nego, desno od nego, na rabota, vo voz, vo autobus, i na ulica, i tamo, i tamo, i tamo, i na kraj, znači, nemoj da se čudime, deka se ne totalno tuku do krajno oddalečeni od Allahovata vera, sve to znači ima vlijanije vo ostanuvanje znači vo ovije zemlji. A poslaniku sallallahu alaihi wasallam velit isto, ja se odkažuvam od onoj koji živeat vo sredina na nevernicita. Ja se odkažuvam. Znači, ova je žestoka zakana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja se odkažuvam od onoj koji živeat vo sredina na nevernicita. Za večer va inša Allah ta'ala dovoljno i inša Allah idnata nedela ke prodolžime so emigracijata na nekoliko ashabi i isto take emigracijata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam so njegovoj ogromen prijatelj Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.